Ну что, сябры, вітаю вас. Мы з вами не бачилися вельмі давно. І ось і ви, і я тут на ягоным хутары на ўжо можна сказаць вялікім фармаце, тому что ягоны хутар зараз шмат выходзіць, як кожны дзень намагаюся здымаць нейкія дробныя кавалачкі асобныя ў TikTok, у Instagram і сюды у YouTube, так что абавязкова подписывайтесь, кому як зручна дзе глядзець. Ну і так атрымалася, что фармат вялікі спазніўся, і вось напэўна месяцы два не было. Так что гэта пачатак, сам пачатак відэа. Тут будзе збор, салянка таго, што мы за гэты час наздымалі. Усё, усіх сардэчна запрашаю. Надыходзіць восень. А што гэта значыць? А гэта значыць, што пайшлі мышы. Мышы як сланы тапочуць на гарышчы ўжо які дзень. І відаць, што атруту было цяжка знайсці ў горадзе. Нідзе, напэўна, там на 4-5 краме знайшлі толькі атруту. Що, і тое там нешта Катя кажа, забрала апошні пакетик. Прычым, што ось гэта якія цеста апошні і былі якія зярняткі. Ну, зярняткамі я яшчэ не карыстаўся. Все, трэба зараз лезці на гарышча, не закидываць, бо я вам кажу, ноччу, як тыя сланы. Бах-бах-бах-бах-бах. Их там некая вечарына, там, мне здаецца, по некалькі штук. Так, Люся. Все, зараз полезу. Тут же у нас як сапраўдны фільм жахаў. Там калыска драўляная. Галоўна, каб зараз драбіна подо мной не поехала. Так, здаецца, ўсё ок. Ну, здароўце, тут святла зусім няма. Пошли глядеть. Где? Тут як у сапраўдным триллеры, там дзіцячы абутак, чамадан нейкі, я ж кажу. Калыска драўляная. О, яны, напэўна, паз'ядалі ўсё. Все было паз'ядана. Нападкладываць новенькага, свеженькага, пахучага. Зараз павінна быць, ведаеце, як тыя самыя старыя кіно 90-х. Какая-нибудь ведьма з Блэр. Я, напрыклад, чую гук, падымаю камеру. Там нехто ёсць. А, нет, там нікога няма. Ну-ка, трымай-ка. Что ты ніякое это самое импету. Ну-ка. Не зря же металл взял синий. Ты это подогнул, все обойдем. Примыкание ты имеешь в виду. Ну. Все будет окей. Окей. Окей, Окей. Скрываем столь. Будем гнать комін для котла. Так, зараз паузу покажу. Уж даруйте, святла мало. Вось котел твердопалевный. И вось я наметил, это у нас под комін, трубу металличную. Треба вырезать вот такой кавалок. Сверху и снизу. Поглядеть хоть за дыму. Суд инженерной думки. Ну и что ж. Вот гэта паклалі ліст шыферу. Ну, той самы шыфер, які не хвалі ідзе, а менавіта ліст тоўсты. Так абшылі саму трубу, унутры уцяпляльнік, такі, напэўна, пяцёрка у 2 слаі, жалеззем абкруцілі. Ён уже гатовы, сёння нават ужо паперку палілі. Цяга была нават на гэтых 2 метрах. Наступная, вось бачыце, дзірка. Вось наступная частка будзе трубы пойдзе ў страху, ну і там ужо ўверх. Таким же чынам усё і пройдзе. Духота страшная. Там нагрелось. Там наверху кошмар. Я сдымаю. Ну ты сдымай. Так, сдымай сейчас. Дай залезть. Что скажется для потомков? Я сломился. Давайте. Тихо.
О, она пошла. Покажу вам свой дах. Не той, який поїхав, а хуторський. Ось це комін, ось він так виглядає, там усе обгарнуто, все зроблено, і він примацований конкретно прямо на это самое, на застраху. Гэта у мяне стаіць інтэрнэт. Адзінае, што мне засталося зараз вось нейкім чынам закрыць гэтую дзірку, тому что тут шифер адваліўся. Ну я туды возьму, у мяне ёсць гідраізаляцыя, там ляжыць. Вось так выглядае, дарэчы, хутарок зверху. Даволі высока, метраў, напэўна, пад 6. О, Піліп. Піліп, здароў! Так што сядзім, баўдзім. Сядзяць. Глядзяць. Абодва. Ну шо, ты бегай, дурында. Ну як можна вяртацца ў горад, дзе гуляць з тым сабакам, калі ёсць такія, як бы так мовіць, пляцоўкі для выгулу. Ну як знікнеш, як у казулю убачыць і ўсё. Потым пару кіламетраў за ёй яшчэ бегае. Але ж, вядома, вернецца. Што, няма казуль? Няма казуль. Была, збегла толькі што. Ты яе не бачыла просто. А я не поспел поздымать. Так, ну что, я взялся за отопление за батареи. Значит, я повесил первый радиатор. Ну, в смысле, просто замацаваў, все подлечил. Это ж самая великая справа, это распачать. Тут у меня 14 см. Я буду поднимать, как десяточка была. Чему? Тому что Знизу же у меня будет идти две трубы. Одна будет идти на подачу, другая зворотка, правильно? И они же будут идти худшее за все по стене. Две, вот так. А тут, значит, одна. Яны пойдуць две далей, зразумела, іх же не буду іх цягнуць. Тады мне, атрымліваецца, трэба падняць радзік яшчэ вышэй, для таго, каб две трубы, значит, будуць ісці вось так. Ад верхняй трубы падачы трайнік, яна пойдзе ўверх 20-ка, і яна далей сама пойдзе. Ну і зваротка таксама далей пойдзе. Тое ж самае будзе і тут. Яна, значыцца, подача. Тут тройник. Пошла 20-очка вверх. Таки кран. Это миновито кран. Шаровый. Это он просто с такой ручкой. Чтобы там ключ это самое зачинить, отчинить. И тут, я думаю, як. На хутчэй за ўсё будзе ісці ўздоўж сцяны роўна. А тут, магчыма, я зараблю ці варыянт вось так под 45 градусаў, тут 45 градусны вугольнік у трубу, ці вось так і тут 90 градусны вугольнік да сцяны уніз у трубу, але каб яно улезла, таму што у мяне зараз няма вугольніка 20-кі, каб паглядзець яго памер, просто яно можа упірацца ў сцяну. Наколькі гэта добра, не ведаю. Далей можна вось гэтыя крапяжы, вось гэта замацаванне радыятара, яго паставіць, он зараз стаіць коротким боком от сцяны до радика можно поставить на доўгі, але тады радик ну прям будзе тырчэць. Я думаю, что гэта не супер круто, напэўна павінен быць бліжэй до сцяны. Тут я повесил, значит, самый маленький, гэта 11 тип радиатор, он без задней стенки, самая такая она. Вот гэтыя шчыткі ледзь трымаюцца, ну уже здаецца повесил. Так, это будзе маленечка на гэты маленький калідор. А тут глядите, ну у мяне увесь час тут карацей з'яўляецца вільгаць, ну тому что конденсируя, что холодный металл, это холодная керамика, и избирается унизе. Тут, напэўна, трэба некую вентиляцию рабіць, что и тому вось гэта вагонка крыху карацей. Там знизу трэба было пакінуць, бачыце, трэба было пакінуць, конечно, шчыліну, а так няма, яно намокла і пачала. Я її зараз, конечно, прикручу назад, але проблему гэта не вырашае. Як он пузыры плотник. Це значить, он повырастали такие галинки, она их повыдирала. Як у нас заўсёды на хуторы працаваць будзе Катя, а я буду здымаць. Ха-ха-ха. Все ж ведаюць, што я тут нічого не раблю. Що ўсё робіш ты. Туі, 3 з 6, якія выжылі. Люся ўнай. Нядаўна, дарэчы, крота знайшла. Злавіла і ганяла яго. Ну такі быў, з далонь.
Ну, цудоўна. Такія карані, які нават захаваліся. Берем. Оп. Упс. Воды налили спочатку у ямку, потім это уторкнули. О! Нават менейше трэба рабіць. Ну-ка. Будем з вами трымаць. Такая праца мне падабаецца. Так вот именно. У меня уже, гляди, колени на штанах пузырятся, як у деда. Что ты, конечно, накопала. А что это? А что с коронями? Там мне корони были в 2 раза и в 3 раза более. Такие самые слабенькие я знайшла. Такая. Так, і як воно буде глядеться? Ось так. Типу заїжджаєш. Люся. Типу заїжджаєш, ось так плот іде. І, значить, ось так буде плот істи. І Люська буде бігчи. Люся. Да не, все, ок, стоять нормально. Ну, калі ветер буде моцний тільки що. Тому що у нас бувають урагани. За 2 дні зробив не той, як супершмат, конечно. Так, значит, один радик подключил. Тут намагався зробити дірки. Ребята, чисто мой заход. Чисто наробив справу. Узяв, у меня что-то іде 25 труба. Узяв, свердил 24. Думаю, ну, криху Пояложуємо туди-сюди і пройде. Ну і взяв коротейше, типу, ну, думаю, зекономлю, що просто оно якраз повинно хапить на стену. По факті, і довжині не хапило, і то, що помер літерально на 1 мм, гэта уже проблема. Оказалось, що не так просто їм його і роз'ялозить, і оно там усе застрає. Короче, я тут нанервувався, свердил, застрявав, я його і викручував, і перфоратор мені допомагав руками викручував за допомогою ключа, бачите, да, это я вам показываю, что кольки по факте там навод может быть 2 мм больше труба за свердил, так что... ой, не хочу дуриться, займацца порнографией. Уже столько нервов змарнаваў на гэтай 2 дзіркі, якія так і не дарабіў і, короче, кинул, тому что гэта туды, гэта уже пойдзе до апошняга радыятара, гэта я могу зрабіць напрыканцы, я тут пакінуў месца, все, потым просто прыварыцца і трубу туды загнаць. А іду я зараз, атрымліваецца, справа налево, гэта насустрач потоку. Як будзе ісці носьбіт, злева, то бок, дзе будзе ісці, ось так, злева направо. Ну, а я, значыцца, что роблю? Правильно, я иду насустрач. Ну, просто так атрымалася мне так зараз зручна. Все подлучил. Як на мяне, вельмі цивільна. Беленькая, прыгоженькая. Подлучил уже и гэты радиатор. Вывел там, зарабіў ось такие повороты под 42 по 45, не рабіў 1/90, нешта начитаў в интернете про супраціўленне гідраўлічнае, таму вырашыў зрабіць вугол больш такі мяккі. І тут у мяне праблема. У мяне нема нічога, чым бы я мог нормально закруціць вось гэтыя гайкі, тому что вось палец не ўлазіць. У мяне просто няма чым зацягнуць гэтыя гайкі. І гэта, блин, праблема, тому что, ну, як бы хотелось бы зацягнуць до конца іх. Самы нормальны ключ у мяне вось гэты, але ён не ўлазіць. Крыху недокручаныя. А так усё ок. І зрабіў я вось под таким вуглом у 45 градусаў. І гэта зроблена для того, каб тут усё было роўна. Гэта роўна вертыкальна ідзе ўверх уздоўж сцяны, але радыятар ад сцяны адстае там на энную колькасць міліметраў, тады там я ставлю вось так под вуглом і здаецца роўненько ўсё прыгоженька. Ну, нават неяк выглядае цікава. Типу, што сюды ён давярнуўся і яго можна, ну, карацей, мне падабаецца, як ён выглядае, што ён так па дыяганалі. А тут ужо крыху складаней. Вось гэта труба, балена ж знізу, зразумела, некаторого подлучыцца сюды, таму тут крыху такой экзібіцыі. Тройнічок под вуглом, гэта ўсё крыху трэба лавіць, таму вось такія пазнакі я тут алоўкам пазначаю. Таксама 45 градусаў. Я уже один змарнаваў так вентыль, таму што, ну, кран, это не вентыль, это кран. Таму што вось гэты вугалочак я не тым бокам прыварыў. Зараз покажу. Мяне ўвогуле гэта часта тут здараецца. Я такі просто нешта задумваюсь, Робіш нешта на аўтамаце і просто потым глядзіш, што ты не тым бокам прыварыў. Я карацей просто прыварыў іншы бок. Бачыце? Вугалочкам сюды. Таму ён у мяне застаўся. Магчыма, я недзе пастаўлю яго, прыйдзецца неяк паставіць, завярнуць назад, вярнуць под 45. Карацей, можа быць, яшчэ як-небудзь я яго скарыстаю. Так ён, конечно, ўжо сапсаваны. Ідзе доўга, марудна.
Ну, але ж усё пролічваю, спадзяюся. Агулам выглядае, мне падабаецца. Вельмі цывільна. Это я вам захотел показать, наколькі тут зручно. Сам сабе же нарабіў. Ой, что тут у нас? Ну, система тут як бы не супер складаная, але, ну, вядома, что тут у мяне каналёга, тут же у мяне ідзе подводка до пральні, таму, вядома, гэта трэба неяк абысці, і як я выйшаў са становішча, гэта у меня просто трубы ідуць вось так. Потым яны па дыяганалі пад 45 падымаюцца, тут пад 45 зноў вяртаюцца ў гарызантальны стан, і вось тут у мяне труба якраз адхіляецца, яны ровненька туды заходзяць і ўсё, а гэта ўсё будзе схавана пральнай машынай. Нормально. Ось, і далей трубы ідуць вось там і пад радыятары падлучаюцца. Ну, як бы кірунак, то бок напрамак вады будзе, вядома, ісці супрацьлеглы, да, то ён адтуль ідзе сюды, але я ж супраць вады зараз збіраю. І ўсё, потым буду выхадзіць праз тую дзірку на кухню. Ну что, я перайшоў да перад апошняй часткай. Значит, радыятор один будзе калідорны вісець тут на кухонный я уже повесіў, ён будзе вісець тут, не под окном, так карацей атрымалася, под окном не будзе, потому что там будзе кухня. Значит, тут будзе один радыятор, і самая складаная частка, ну як складаная, гэта правесці зваротную трубу з теплоносьбітам да котла праз гэты вось участак. І я буду рабіць тут, я можа уже говорю, я буду рабіць порожак, і у порожак буду хаваць трубу эту, бок яна пройдзе вось так по подлозе. Я схаваю яе, мало того, что у такі драўляны короб, яшчэ там я покладу які-небудзь утепляльнік для того, каб не было страты цяпла у трубе. А тут у мяне пытанне да сябе. Я думаю, спачатку так пойдзе труба, тут заверне, і вось тут увойдзе ў сцяну, ну недзе там, каб менш рабіць вуглоў і каб адразу у кацёл. Але у мяне тады тут мало месца для того, каб вось, значит, яна тут увойдзе прамы адрезак, і вось тут адразу уваход трубы. У мяне тут павінна стаяць помпа, тут павінен стаяць бак, 2-3 краны, фільтр, карацей шмат усяго. Таму я вырашыў зрабіць іншым чынам, што труба зойдзе праз дзверы порожак вось тут па прамой, каб не рабіць шмат заворотаў. Вось тут заверне, вось тут у коробе пройдзе, і ў мяне тады атрымаецца вось толькі один кут вот тут. І я змагу паставіць, напрыклад, бак сюды, потым поворот, тут які-небудзь кран, фільтр, помпа, кран і ўсё. Ну яшчэ трэба недзе тут будзе з бакам паставіць кран для того, каб заліваць сістэму цеплоносьбітам. Ну і тут, напэўна, я яшчэ не ведаю, магчыма, тут яшчэ кран для зліва ў самай ніжэйшым пункце сістэмы. Вось нешта такое, карацей, буду рабіць. Ёсць другі варыянт, гэта тэхнічна можна. На падачы можна паставіць помпу, і тады я вызвалю тут месца, і можна спакойна там усё рабіць, а помпа будзе просто вось тут, напрыклад, вісець ці дзе-небудзь да сцяны, таму што вось там пойдзе падача, і просто трэба адсюль выйсці і, напрыклад, па дыяганалі ўніз туды злучыцца, каб не рабіць шмат вуглоў, і там под 40-45 градусаў яна выйдзе, тут заверне сюды. Я думаю, что так будзе больш правільна. Я толькі што дапаяў, здаецца, напэўна, апошнюю дэталь. Ужо злучыў сістэму, кацёл, гэта падача. Вось я толькі што запаяўся. Я ўжо гляджу, зрабіў крыху памылку, потому что тут паставіў кран, а амерыканка тут. Хаця тут все равно крана няма, тут все равно не перакрыеш. Туды нельга ставіць кран, тыпу лічыцца велізарнай памылкай, тому што калі яго выпадкова нехта зачыніць, то кацёл просто бахне. Таму краны, уся запорная арматура абавязкова павінна стаяць ззаду. Але нічога, здаецца, я не так зрабіў. Трэба было, карацей, кран, а потым амерыканка, каб кран запіраў сістэму. А я так зрабіў, што кран запірае толькі як бы кацёл. Ну, крыху няправільна. Можа быць, у будучыні трэба тады перакрыць кран, і тут, можа, тут нейкі кран трэба ўзяць, хоць вентиль, які трэба было ўпаяць. У мяне просто зараз нічога няма. Ні рэзьбаў, ні кранаў, ні вентыляў, нічога. Я бы зараз зрабіў, я бы зараз разрэзаў, але просто нічога няма. Я уже ў краму не поеду, все, я туды як на працу езжу, все, хопіць. Гэта зворотная труба, это труба падачы, усё, здаецца, паставіў. Крыху не зразумеў я з гэтым тэрмометрам, я думаю, он просто уставляецца туды, ну, типа, неяк роўна, і там, значит, такая гільза, і пад яе адмысловая там адтуліна, але я думал, там разьба, там, оказывается, разьбы няма. Яна просто туды так вольна уваливаецца, я пагугліў, карацей, трэба наліў туды герметык, каб яна
такая больше. Яна як бы крыху ходзіць, але ну ўжо павінен там тэрмагерметык. Буду праз гэты кран, ну, напэўна, пачынаць, буду заліваць, перад гэтым пройдусь па ўсіх рэзьбах яшчэ па радыятары, а потым сюды подлучуся і пачну заліваць вадкасць. Як робяць для інстаграмаў. Ты покруціш нешта. Короче, я отсюда крутил. Офигеть. Зараз пойду по этой самой, по радиаторах все позакрушу, ну, проверю, затягну и про дырочку ту буду нечто заливать. Я упевнений на 100%, що, ну 90%, що нечто пойде не так. Але все можна виправити. Бо чогось критично бути не повинно, але я думаю, що пару рейсів ніяких вилетить. Я думаю, что ніде нечто потяче. Ну все, пойду за помпой, буду потихоньку заливать. Помпу я, вядома, не знайшов, тому придумав самий простий спосіб. Я спочатку просто позаливаю некий об'єм, повітря вже виходить. Чувать. А потім, короче, два варіанти. Ті, їхати у краму все ж таки набивати помпу самую танную, самую простую, как допомповать тиск. Ті з допомогою гэтых садовых таких, як они там правильно называются, короче, пшикалки это садовые, 1,5-литровая, может быть, те ёкарный, где подел? А, вон ляжить, о, за допомогою этой штуковины напырскать. И я глядя у ютубе, люди так доганяють до потрібного тиску. Это я намагаюся перший раз подпалить. Пише, треба укладку неяк вивучить. Тут по-іншому ж дрови складываются, они зверху вниз. Снизу подпаливаются, закладываются ось про эту. Ось про эта вечка. Да не треба. Так, что подздымаю. Так, Клюшка, отойдися. Ой. Карацей працює, ребята, що я можу сказати. Раніця я допомповував яще криху з допомогою ось цієї приблуди. Допомповував. Ну, звісно, треба вже антифризом допомповувати, але у мене вже його нема. Допомповував водою. Зараз у мене ось, як можете бачити, тиск 2 атмосфери. Температура 60. Ну, 2 нормально, в принципі, на гарячу. Там. О, дымкую, все добро. Это я подкинул маленечки вуголі. Все горить, все пердить. Все добре, все гаряче. Ніяких питань. Будем глядеть. Трохи поподтякало вчора, я перекручував трохи Талькине місце лізе. Та я на тут спіть і сраку під гарячу батарею свою суне. Суня під гарячу батарею до сраку. Психічна організація. Ось. Тут я уже поклав ось таку. Отчепися, Люся. Ну дай людям показати. Ну ж порог, який тут буде. От, я вже поклав ту дошку, прикрутив ось это, ну, брусок. Трубу проклав, ну, трубу не наступається, все нормально. І потім, як буде час, тому що мені, по-перше, чергу треба було запустити, я ось тут таку дошку широкую покладу, і тут буде такий тепленький порожек, тому що це зворотная труба, вона тепленькая. Ну, это лезе, куди ты сейчас лезе? О, психично. А что ты тут паперки раскидала? Люся? Ой, значит, что хочу расповести. У меня была спроба номер 2 довериться фум-стужці при обвязці отопления. Что я могу сказать? Это граблі, на які я наступил уже в другий раз. И не отрымливается у меня. Я глядел у гэтых тиктоках, у ютубах, и там люди, знаешь, профессионалы по 20 годов кажут, фум, стужка, цудоўная рэч, показывают, як трэба рабіць, усё будзе добра, я рабіў як яны, у мяне ўсё роўна. Першыя умоўна 3-4 батарэі, ўсё роўна на тых, там, дзе стужка, там яны падцякалі, як толькі пайшоў ціск. Не на ўсіх. На некаторых батарэі нормально. Я, пэўна, зрабіў, ну, можа, там болей фум-стужкі накруціў. Ці што карацей. Я кинул. Мне пришлось это все разбирать.
зліваць радыятары, ну самі радыятары, не сістэму радыятары, не так складана, але ж все равно трэба рабіць, выкручваць і перакручваў на лён. Поперакручивал на лен. Это, конечно, можно заробить крыху. Это не глядите пальцы, это не карелы, это, ну, карелы, але это я порезанный, я, короче, у пластырах был, от пластыра клей. Потому что вот тут утекло, вот в этом злучении, не из гайки, не из-под гайки, потому что под гайкой там гумка, там она там не тече, а вот тут лен. Все уже на лён перакруціў, потому что, ну, колькі можна. Прыйшлося здымаць вось гэту батарею перакручваў, вось гэту перакручваў і вось гэту перакручваў. Гэта на 2 разы я зняў першы раз. Вось тут была фумка, я перакруціў на фумку, там у 50 слоёў, і она все равно потекла. Ты проснулся. Ой. Ха-ха-ха. Пришла послухать батьку. Да, ты проснулся. Она такая, ты трохи ошалелая. Бахтовый. Смешно. Короче, это самое. Так что лен, зараз вам покажу. Я котельную уже обвязывал. Тут я разумел, что только лен. Тут все лен, все змазано, все тут просто зацементовано, все четко. Это он не уверх фильтр, глядите, это просто чомусь так на камере, он крыху, ну, короче, он горизонтальный, так что нормально, можно будет фильтр это почистить. Усё, короче, лён, и усё цудоўно трымаецца. Я у тым самым шведер, хто глядзеў кароткі фармат, які адціснуў у жонкі. Дзякую вялікі за тое, што паглядзелі, дзякую, я спадзяюся, вам усё спадабалася. Я буду здымаць далей, не хвалюйся, ўсё будзе, просто вось нейкі такі перыяд быў, шмат і працы было, і вось нешта здымаў караценькія і вялікія неяк не здымалася. Ну, ўсё буду пакрысе здымаць, буду сабіраць у вялікія відэа, каб вас працягваць радаваць. Усё, усіх абдымаю, яшчэ раз нагадую, вы можете подписаться на там TikTok, Instagram, калі зручна, калі карыстаеце, калі не, ўсё будзе ўсё роўна тут у Ютубе. Все, усіх абдымаю і да хуткіх сустрэч тут.